Tau lava. Ko au ko ofo ni mei tolu. Ko e whainga pēni ke whaha whetu taki. Mō kā taki pe he tai mahino ai kamata ko ne Facebook. Ko e wako wako pēni. Pea ko e whakaamu ke alate taimi to e saiangi. Ai whetu taki mo e whainga ko ni ke whetu taki a koe ke ai whaamiri, kaumea, ko e to wako mo e hata hape o whanongo mai ki he whainga whakaukau koe ni ko whakaamu ke whakamawhola. He kono mo oni fo koe mea koe ni ko whie tala noa ki ai ki ati ki tau tau kātoa. O koe ka mea fo ou, koe mea pe whakenia koe koloa ai whanua, koe koloa ai tonga. Ka ku hange koe ni kua ngalo, pea ku hange koe ni kua tanumia fua loa. Na e hoko foke ai whiriwharearea kua osi, na u lere ai kolomotua. Pea koe kawenga koe na u hao moia ki tonga koe o tua motonga ko hok tofia. Pea koe whakaukau maha inga he na u kono moni fuku na kaipeke a hafu mea whewhe ia na u whakaukau ke whanua. Ka koe tupu hake pewhanga whakaukau koe ni i he life experience, moe mea lahi ko lau, moe mea lahi ko sio, moe anga whakaukau ki he mo ui, moe whekumi poko hae mea o le rei ki hanga i mo ui whakafoi tui tui, pea moe anga i mo ui e whamiri, moe anga i mo ui e whanua. Pea o alhake ai pe ki he o tua motonga ko hok tofia. Ki he whakaukau, o kai kato ki mea en, ke whakaukau. Ko whahinga whakaukau maa lunga a pito e o tua motonga ko tofia. Ko whahinga whakaukau ko ni o ku tawhi hangatonu mai pe ia, mi he lau maari. Ko lau maari e whaku tau tāno kia, ko lau maari e ai o tua. Ko lau maari e a sisu. Pa ko lau maari e ko ni, ko whahinga lau maari e nani. Na mau e he tau tui ofa ko ni mo e. Kai ke ngata hene toa. Ka koe tu i ofa o pito a tupo ulaki. Pea hange koe na e puna waka puna. Sio hoi whakatau ki whanua. Katak whamre more he ngahi koe aipeke tau tānoa mahino. Mahino peka te au ki ai lea ki hau e ki tui. Pea moi kakai. Ka koe mantu koe tau tānoa koe ni u kau ai otua. Sisu. Si hova. Pau tau ngau e ki pe ai whetu taki o tau mahino, hange pe koe tau tāno ke whamiri, kakai o tau wheo whaaki, pia mo kakai o ku tau whe whakaapa aki. Ai koe koe whe ngā ki tau tāno a pe he tala noa hangatonu pe moe whainga fua. Ai koe koe mea ea koe koe ngā koe whainga tala noa koe ni mahalo e pe he whahinga o kai ki whakaapa. Kai ki ako naki. Ka o ku whakaamu pe, e whai atu pe tau whaatala noa, pia mahino au pito ki ati mo tonga. Ai a koe ako tupo ulaki hange koe ko ulawe ki ai, koe hange koe hane puna waka puna, si hoi whakano ki whanua, hono ki whamiri, koe ki whamiri toko si. Ki whanua au te he fu o seni, o tau whaka ofa au pito. Kai ki ha tau koloa, o kai ki ha tau mea, na ha mea kene malu ki tau tau whakanatula. Paku, o whaka ofa au pito, o ka pau ko ha toko taha ofa koe i ho whamiri, mo ki whanua. Whakaukau ki ai. Ko ha mea te uwhai, ke malu i ako ki whamiri koe ni. Pa toi whaka teu ki nau tolu ki he kahau. Ai a koe fofoa i mai ai o tua motonga ko hok tofia. Ko tupo ulaki o i kai koe tu ia na ni mau e mama koe ni, ka koe ia na e whaka tātānaki mai ai whainga mo e whekumi e tau whangakui ki mua ia tupo ulaki. O toki fofoa i mahe tu i koe ni. Kai ke ngata ai ko fu e tau koe tu i toa. Mo e ka na iai ai whainga lau maari e na e whekumi ki he otua. Pea na e koe taimia na e whetaulaki a mo lotu.
Pia mahino ki ai, ko me ana ani whekumi ki ai. Mahino ki ai, o ki ai e tokotahai au fu maalunga ngeia, iha toi mea pe. Ai koe o tua ai. Taimi ko ia, mo konga ko ia, ko Pitania, ko hau ia i mamani, he taimi ko ia, wang France, ko Sipain, mo mea kako he konga ko ia, ko Pitania, ko whanua ia, ko hau taha ia he konga ko ia. Pa tau whakaukau ki ai, na kai ke ne abe ki tau tolu ki Pitania. I he mahino ki ai, o ki ai, ai o tu ai, ai whahinga iwi, o ku maalunga nge i hatoi mea behe he maamani ko ni. Pena mahino ki ai, na eha universi, na iai e ngahi maamani kehe ia he tō taini. O kou tui pena e bene maha mahalo, ki ha takotaha koe o tui o tua, o fu loloto a pito e nau sio mo e nau ongo. Ai koe ko tui lahi ia koe tangata ia koe ni ko tupou laki. I he mahino ki ai koe o tua ia o maalohinga i Pitania. Ai koe ni whakaamu ko hoki whamiri e ke awe ke whika ua pe koe whika tolu te awe a tonga tuki langi. Ka mea ke mahino ke tonga, koe whakapipiki tau toki langi, koe tau whakalahi o hao me langi. Koe tau whakakakato o whai me langi. Koe malu i ki tau tolu o whai me langi. Kone, si hei whako no kakai, mahino ki ai o tua, he kono aho o nai ai maamani, e aho ia e mate. Pea kone mate a nai, ko hai tene hoko atono tahi o ki whanua. Ko hai tene hoko atono whakolo au ki whanua. Pa ko hai tene hoko atono langa ki he kahau, ke hoa mo liriwa maamani. Mo hafua e ngahi paloparema e hoko ki whanua. Ai kaka ne fu mahino a pito ki ate ia. Koe mahino koe ki ate ia ai otua. Ai kaka kono mo o ni foki ia. Koe ai uhinga koe ne otua mo tonga ko hok tofia. Pea koe uhinga ia koe mea koe ni koe na o ko whe lawe ke ai ke whamahino ki he tonga. O ku mahu inga pito ke tau whakaukau he tau whukoloa koe ni, ke oua e ngalo i he tonga, pia toi o mahe kono mo oni o na ia, koe mea kou tau sio kou hoko i tonga whakapolitika re. O ku osmawahe whanua ia me he o tua matonga hoko tofia. O toki toi ki toki whae lau ki ai a muiang he, ka koe mea koe ku mahe kou whenga ke whakaukau ke he tonga, koe o tua matonga hoko tofia koe tau whukoloa ia. O ku ikai ke te ha whanua i maamani e hange ko tonga mo Isleri. Ko tau tolu pe ko Isleri o e Pasifiki. Tau sio ki Isleri ko ki whanua pe ko toko ono miriona. Ko ono ātaka i ko love miriona. E ngai whanua ātaka ki panai ai kuonga na nau tau. Hanga ki whanua toko si ko ono pe 50 miliona o ikunai. E ngai whanua ātaka i ko Isleri. Kono i ngā koe whakalahi i nau tolo he otua. Malu i nau tolo he otua. Pea o mai poto mai maalohi mai whahinga loto. O whakakakato ki nau tolo ke nau lama o matu uaki. Hono o hofi ki nau tolo he ngai whanua toko lahi koen hono i Middle East. Pa koe tau whakakau kia ko tonga ia. Ko tau tolu koe Isleri tau tolo e Pasifiki. He ko hinga nai tuku tau toki langi. Pea koe kakai tonga, ko tonga o ikai koe whanua ai tui, koe whanua ai hou e ki, koe whanua ha pale e mia, koe hapure anga. Whakaukau ki ai. Koe whanua, tonga koe whanua ai o tua. Pea koe o tua o ku a ana a ki tau tolu. Ka tau whakaukau koe hai ai tonga, pa koe hai ai whiwhine tonga. Koe kere, ko tau sino koe kere o tonga. Whakamana ba aki ai laumari ai otua o sisu. O hoko ia koe whiwhine pe koe tangata tonga. Ai koe tonga ia. E kehe kere a tonga, me kere o Hamoa. Pe koe kere o Europe, e Pitania. Ka koe sino e tonga, koe kere o tonga. O ka pau tau moui i tonga, o tau ilo reipe. O tau kai e mea kai o tonga. Pe koe talo, pe koe ufi, koe hāfua pe nahi mea o tahi, pe koe mea o uta. O whakasino mai ko tau sino ia. Pa koe mānawa kou tau mānawa aki whakaukau tau sio.
koe mana vai ai o tua. Ai koe mea ia ko whakamanatu koe ki he kakaitonga. Ko tau tolu, ko mō tolu, ko au. Koe whanga princesi mo tō moi prinisi o langi. Paka tau si o rewa ki he tāpua ki ai o tua. Ki whanua toko si i koe ni o ku afuhi aki ai tare ni timoni. Iha whainga wheitu, he ako. O tau si o ki he fua fuhi ai poto i tonga i murini. Pe koe si poti. Poka haa peha whainga ta whaake u tau whakaukau ki ai. Kou ila rea au ia heni sene he ku ngā whakatoke tā. O whetau laki me toko lahi tamai ki tonga. Ohoi ta whaaki koto ai langa, koe sima, koe architect, koe hape, koe langa ngai fu ai preach hala whakawakawa. O ku misteri apito ke he kakai toko lahi i tonga. Ai whahinga poto mo ilo ai kakai tonga koe omurini. Ai koe ngahi taleni ti ia koe ne tonga koe ka mea noa ia. Tau whakakau peke konga koe, ange koe tau whangakui. Ai kakai koe nhan ko ma afu fisi. Koe nau hopo heki i waka me i tonga, alo tau ki fisi hopo o tau. Whakaukau kia ke tau heka waka koe me i tonga peki hapai, ka hako e tahi koe whaka ofa. Koe tau atu ki hapai, poko wawa ku osi o tau iwia ki tau tonga. Oku palo pale ma au pito ai anga ko e tau wa o ke ta fa ke ta ha ke tau toi whakaukau ke te aha tau iwi ke tau oku te tau palo pale ma au pito ki tau tolu ai ko no mo oni oku katakfa share live video io katakfa more ko mea ko ni ko ke ako pe ko invite ka to at ki mo tol ko no invite at kata ko ke ta hata haen ko be ko hoa ia mo kata ki pe ka o ko ke ilo ke fon kata ki Aya ko nga fa teknika re ko COVID abito ai ko to ki ha o meno fa ka o ku ya fa nga ma ai ko ho ka pe ka ta fa mo ko picture o ka ke sai hen ka ko ya ko to ta ko si mai ko re ka se ange ko ya ko hey I'm listening. I'm listening, and it's very interesting. Very interesting. Keep going. I have a social media ko fa It is the best. It is the best. Yeah. Ko ovare ko lomi tatape moau. Ovare ha lomi ko self make join or lomi join, and then all of a sudden I'm on. Keep going. Koia. Ai ka koe anga fuke tau ka wifi ko me afo de ka tau. It is. Ai ka ku ala ko ina fa na cruise na to. Koia na si foi na kon conciliate tia and if yafi si foi ala fa na cruise go. Where's the doctor? He's not there. Ko technical person dia ka ala fuke cruise ko ben. Ko ka pa ko mo ui ko alo tago tu hage ko ya ko fito o e ke hage to kota. Is this a real Facebook? How for the guy? Ko you not have to answer. E na si fa ke ko me be ko ka ko lo ka ko si fa ke friend request. Me a ko si fa lo mi pa pe. It's very strange because your has been my friend already. And pa ka lo mi that yes. Ore ba ko si ke ko ha ya. Io ko ya. Okay. I know. I'm listening. Ko ia pa ko no mo ni fo ko ko na fai ko tu po na o mai ko tu po la ki he ko tonga ke tau si ko ke he malo hi ko ai tonga ha ko ku lave ko ki ai na hopo e va kai tonga a alo tau ki fis hopo tau ko ku talano a be na mau atu ko ki tonga ko i sanari na mau ki apai na ha ko
Koe mau na tau whetau ake na ki hapo ko veni o tu mai ma mo pafu. Koe mau tau atu pe ki hapai o si are ka mato. Kori na e lua. Ko mal ko se pe mo poi na takai holo kai te kai ko na ka ko lau ko ki he to ai to na ko tu lai na ko to ka ko ve a kau tau he ka paka me tonga tapu te mo a alo tau ki fisi Tena ahoi fiha ahoi fiha ben ala wike toi me ta tau na na fai ki ha mo Koe ka kai ko ia o ke tatau pe ki nau tolu mo koe moa. O te ke liriu e nā tula ki tau tolu. Koe mea koe tau maui whakatoke tā, koe whakasainis, koe jeans. O ku tau liriu he lau viriu. O ku ai koe ka kai ko ia nai sino tatau pe mo tau tolu. Koe hono whai ke he na ilo ki nau tolu who they are. Their own identity. Na nau ilo nau tolu ia, mea koho nau loto, muhinga o nau hoko ai koe tonga, mo hoko ai ki nau tolu koe kakai o whanua koe ni ko tonga. Au nau proud au pito, nau koe nau tuku pe nau whakaukau ka mea. O si koe sio mai pia fisia ki a maafu fisia, ka maafu ia mo e ne kau, mo e tau whankui. O si fo i pe nau tohe mamao. He koe alu koe kakai koe moe o tua. O kuia e huelo ia mo e whahinga ongo. O si sio mai pe ta whakia ta hagu na asfo i pe na tonu. Fu'i a pe ia. Ai ka koe mea en kon ko whakaamu ki whakamahino ke tonga, koe kakai ta tau pen ki tau tonu me tau whanga. No different. Na loto koe ni ka koe mana. No different. O hange pe ko koe ho ta koe kakai toa ki moto. Kau hange tau toa whanga mei pe e ano, koe ko whenga ni ki whakamahino ke tonga, hanga u tau mei pe e ai. I'm interested. Ai tau mei pe e ko. Ko more ho tau identity. It is. Pako mea e tahaya koe there are different influences in life. I tai ni mea tau tolu, Hu mai ngai mea kehe, Pako tau mo ua i tau tolu. Koe tai mi koe nau concentrate pe nau tolu hafo i whahinga fo i tefte i whakaukau, pe nau whai fo i whakaukau koe. Ko tau tolu? No. Koe mea ia ko whenga koe ke o mai e tō ngā he ku tau sio rewa ke he mea hoko tau whonu. Ai hawe pure anga. Koe philosophy fo ke tau taki a tō ngā. Koe taimi no oku mo whāmi te ukai au. Iyo. O si ato nau tai, alu na ki nau tō. Paku hano he kono mo ni ka watu te ki historia no. Iyo. O tō ngā nai tuki langi. Hoko mai e tupo ulaki. Hoko mai kuin salo te ko fefine ko tola mo toru te ke mahalo ko awia ko tau la ko tau no ni mai ko ta nau tau no nau kau he tu he mei palasi ki fare area pa nau sio he fefine nau kau mo ai ko e fefine ofa ko no en mo ne poke me fefine a fine e ke oma ko fa e oma ko pe Pau sio ki he whewhine ko tonga ko toa e mate ia ma kunsala. Ke malu i pe. Ka pehe kunsala o te ke he tonga puna e tonga. Au hai. Pehe kunsala e tonga tau a tonga. Ka ko mea ko whewhaka mahino koe ke ka whanongo. Koe uhinga he whai le rei koe ai whatongina. Ka tau sio ke whakasino mai ai ofa whiwhine. Koe whiwhine ni koe na e haere ki Petani. Ai he whakalauni. Ai koe pe ha ia he Prince Elizabeth. Ka whiwhine ni koe na e uha pasi sio hake ki he si tu e kakai he loto uha. Pane pe hange ia ke whakauri to e ato. Ko hinga ko siatu ke si kakai ko na mai koe na sio mo fie sio mai ka. Hanga e kuin salo te ave ho tau ki whanua. O whakapipiki ki mama. Ka koe ku hinga koe ku lave ki ai. Koe whahinga loto ia koe ia ai tonga. O koe ke sio pe ki ai kau sio ofa mai ke taha koe. Pa koe whahinga loto e koe ku wha am koe identity ai tonga kua more.
o ku more au pito identity ko ia me he tonga Pako whenga ke whakaamuia ke whakafoki mai. Ai koloa mahui ma ko ia. Ke o mai. Ai koe mea koko labi ke he tupo ulaki, kuin sa lote, tupo wha sa ia pito. He kamata tupo wha. Hono hinga na e ame ki tau tolu e tupo wha whakawama e matapao a ko ki tau tolu. Ko au ko taha ia na ma o whainga mari o house sini ki a seria no a whakaweta. Ka na usio reba ai anga ko e bisone ko ni o tua motonga auto sia. Ko tonga ki fono si pa kai ke ke lava e tonga ko e tane ni te fono. Ai ko whakawama e matapa e fono o kau ai ka to ala mo. O tau lava ha ki ni whainga ngahi family ai ngai family fa ko tu fetuku mai ki tau tau ki nuki ma mo asiria ko me kumo ai ko pa konga ki mu ko to ko fa kamata ki to e fa re tau tu pa ni ma time fa po ri au pita tau fo pa tau si ore va ta kamata mai be konga ki mu to ko fa kun salo te na kai ke haso ti ai ke ne malu ya kun salo na e fa pi mai pe ka kai ki a kun salo ko na ofa Pada kai ke hafu ai palas ha u ko time go to po fa kamata ke ala ke a kamata ke tu e so ti malu e tu ko malu e tu im hono kaka ka tau si ore ba ha go to po ni ma ko ngai fu a malu nga pa to ta a ke fale lo mei palas ko me a ko na fa u ko to po ulaki ke ne hulu mai ko ataki e fonua ko to o ia me lo to palas Pea koe haulu ka taimi ko po ni maka taimi whapo. Ai a sika. Ai passport. Ai tonga set. Lau miliona ai paanga whanua no haweki. O tau ke vilo pe tani me totonge uhila koe vai ko hinga koe wasu mo ua koe ia. Ka wai me tolu ngea miliona koe na kisi aina teki lama totonga. Pea moe vela koe na palofa. Ai koe mena hoko te imahe i kia e toko taha. Ke ha o whakalere ho tau ki whono. Ai ko akirisi, ha e tangata i ki o akirisi o lulu i ho tau ki whare. Ngā ngai whae ngai mea kono tau lawe ki. Pea koe na ko mamaha na akirisi, koe palapare ma akirisi, na i tono ki ha lulu i pa ngata pe ai pa tuhu whakafoke whonua ke o tua motonga ka haustofia. Ka koe toi nofa akirisi o langa pure a ngai o whae ne hohoko ana ia koe alo ia tupo ulaki. Pa tau si ore he mea koe hone pekia ave o apo he api ene kui ko te poulaki St. George aga na whenga agrisi ke lohi aki e ka whakapulo e ka kai o se ne ngā lere pa te hanga e whakapulo e ka kai o tala mai koe tu i fo ou ia mai ha tu i fo ou ko tonga aga tau si o ka nai ho whaka hu ene ka kai ma ne ka kai o kai e whonua mo lau pe ne ofa ki he kau ke kau masiwa talo e nau hu mo ke iano be ano mo no fa te fitu go fono ano ke iano be ano su ta ko mo furu e nau nga u ke iano be ano kana ulo ya ki te ka nau pu ke he ka mai he va ka na o mi o faito ni sila pu ke mo tu ano alu ki faiola ta kare pa ke mate pa ke alu ki apo ka ko hinga ke fakasino ke to ko palo pale ma ko ai fo tu o tu a mo no mo ni ko fai hala be tangata to oi e ko hinga ko tonga ko fonua ai o tua ko ai ko palo pare ma ko tau si ko ka ko fram ko ke tala ke tonga ka pau te tau i lo tau tupu a e kai ke tau hok na me ko ni ko tau si ki ai more ho tau identity pa ha be ta ma lo ma tau mui e nai fai interview ake me ta tau pe ni mo tama ko ke no tapu velo pa ka no mo ni ko ke no lo ya bla reputation na tamai be ke no tang ko pa pana e fai ai ko tu lave ko ki ai ke lahi e kakai ko he pato na e ke mai ku akirisi na ni o mai ma o oni pina be ma mai na ma akirisi ka ko me ko ke mahino ke kakai o pa ki te ha mama e malu nga he mama si su i he o tu mo tonga ko to
ko haia mama tangata de no pe he e laka haki mama asisu ai ko pala pare mai o ku hange ko ha ko ne patoa ia mo tui o hoai to la ka ko tanga tui pe o fa pulo i na to ke na mai po pula mai patoa ma ai kakai tosi pat ka pau ko me afra o tu ai ta si o ke o ku tu atong ko fa e patoa ta pa ki ta ko tu i mo no kakai ki family to si ka ta vai ba hang heng fa ka ko ni ko mai fa ka o veteki a ai ko me ko fa mu ko hinga ko si ko mo mama ia me ko sa ke ta pa ta wa family sa ke ta pa ta family pa ka no mo ni ko ta pe mai pe ko fa ka puri pe ka ko family na ka ka ko i lo pe na to ri o ka ke ai he ko no mo ni mo ko me a pe ko ta tu mo fa o le pe ke mo wa be pa mo fa o le re e kapa ko fainga frau ka ko na mo frau ka ke ko frau ka te bolo ko me abe mo vete ai mo tolo fa foi tu pa mo fa a ma winga be to me ai ko hinga ke ai ko tau feinga ke o mai ai o tu a motonga ki he loto fare ai tonga ka tau fusi fata ai ko hinga ko feinga ko ke fai ko polo kalama ko ke tano a ton ke ka kai o pe si o mai tela ko Oksai ko tapi tala no aki ko ni ku. It's amazing. It's amazing how the technologies. Io. Ai ko me ia ko tau fonua pa ko tau tangata ia ko ni ko tui lahi fuku o se ka vai ia ko lahe mate matua he mafu me ha fua pe tau tangata ko kina una to historia ko me ape na tano mai ko lohe aki kina to pa na tui pe ko mo oni ka ko me ko feng fo mana tu ke kakai o ia ha tau koloa ko o tu mo tonga ko tuku ko atonga ko ki langi ko fo tumu ia ai whakaukau. Patoki tafe me ai hono whakasino mai. Ai kawenga pure anga mo fotunga e taki. Mo whainga fotutu e pure anga mo ngahi polo kalama. Ki he langa e whonua, ki he ako, ki he whare mahaki, ki he mea hoko he kolo, hoko he whamiri. Mo foreign affairs. Ka we get off track here. I foreign affairs ko na to ko ave a free passport ia ki siaina ka ko fu a fonua e tau fanga e tau mo puna he ni mo fa na he ni ko na ki tonga ko o se na visa to yo apply ko ha me una wa to tongi pa ana ko yo ke ape na kui me na tam ka ha o siaina o ga ne kui mo na tamai tonga ko ne fa ai tonga o ha o ia free access ia ki fonua ai o tua na o ange mai kakai to ko me ke mahino ke to i he tae mahino ko ai ka venga fonua mo identity e fonua ko whakapo ure kau taki o pai e ngahi whao tau la bea pa ko ni ko to tana ki mai ko marijuana ni na ko marijuana ki whao pa ke kakai ai ko kakai vale ka hono mo ni ko kau taki ko no ko ga ha mana ke kau taki ko ni ko hinga ko ho pe whakapo uri mo tae mahino mo mapahe ko me ka venga ko fonua ka uai pe ka tu ko ku lau pe ni o lahe ka tama ki tonga o na tang tu pe fa la lo to mo na fa am ki a ko fa foki to tonu mai ai o tu mo ki fonua o fa foki mai ai ka venga ko na langa ki fonua ka tau foki tonga ki tu nga ko la pe ko malo ki tonga poto tonga o lava me tonga ko ki tau ki clean spec ai fainga spirit ko ia tau se mate ka tau se ko he fusi fangata he futua ulava he ki lo ia o pite nga fonua la atu si o unheard of ka ko uhinga he fusi fangata he ki fonua to ko si ko ni ko hinga ko fonua o tua go sta ko ki fai ko tau fa ko tau fusi fangata hape ko o tua le ba ne fala ki tau o ne fai vi ki tau fa poto ki tau whakakoloa i tau mo malo i tau ko tau mama he me o tua motonga ko fia ko tau vai ko tau ke ko tau lahe palo pare ko ni ko ICN ko ke tau lo how to deal with them ko palo pare ma fonua ko palo pare ma ko fai to o ki tonga
ko fa fo ki mano fai to no ko tu mo to ko fi ko ki te ha me ko ve ko no una fo tu ko fe nga pe na to ke fa o fa fo no na ka to na fa mi o se na ka mi ha ka mata ka pa ka po fu o ka ka ko me ko la yang e ka kai fa ka ni in fai yang e pa ta fi ri re ba ka kai to ton ke na o mai e fonua ke feitu ko tom ke e o mai be fonua ke o tu o fia ko fus para ta ha fo e kai ke tau to ke tau to fi lawa ko ha no inga pe ko tau fa pe ke tau to si su lo tau lo to fa te ko ha pe au ta fa tau ke lo ofa ko e feto ko ninga ko finga ke hai mai fa america to ke fa ai ko fainga identity ko tau identity ke mahino ke tonga ko pirinisi ki tau to mo fanga princess la ko fu maka tu ai ko fu tau identity ko fu maka ko ya ko si o ko foundation o tafe mi ai tau atai na tonga ai me ako to ai loto ko mo to ako to fai ko to mo tau fainga o mo ko o ku tau si atu ke tau ka nga bi o tau tangi o fa ya na tolo ka ba pa pare na to o tau si atu ke nga fonua ke kakai o fa o fa ta ya o tau o to ton ke tau to kon kana to ai ko tau wo hi ko a fa nga fa ka ko ya ko fa nga me e te ne fusi ki tau tolo ke tau o bi fa ta o langa ke atonga ko nga hi fa ka ko ni ko pato a ko party ham ko loi ka to ko na pe na to ria ke ko na malo hi pe ko na tai me ke na kai na to fo wa o kai ke ha fo tu ya ke la ma ka to na si ko ta to fu fang fu ko e fo tai mi fra po ve ne fo ko ta to ria ko ni muri ni ta mo na to hangi ha fanga tu ko nga ko ta ku ke ta e la tu na si fra ma ku ke re the best in the world ko te fe ma hua ka we lo he tu apo o te la tu ta ma ko tu I pe to ga de fe ma hua ka le mo to fa si o ma hua ka ka ko tau ni we live like kings and queens indeed ka ko hawi ka tau very ai he ta no ke ko nga ko o pia tau ofa ko tau ngai family to ga o na fainga ta ia ko nga ko no ka I fu lo ma fa fu lo ke foka ma o mai ai o tu mo to nga ko fia ke lo to fare to ma ko langa e fonua ni ki he feka wa mo tu mo to ko fia ko faka wa mai mata pa o to nga tu fua fonua ma tu ko ta ki fonua to ta ki lu tu be ta ki lu ma fu ke I ke ka to ilu pe ni makilu a tonga I muri I Amerika I Australia mo no sila pe ko Europe e lava he fu kakai o fua ai ka venga ki to ta ki pa e lava he poto e kakai I muri o toko ni ai tau whaki whamiri whaka ofa mo whaka uri mo e ana koe no ka tau si o kai ke tae mahino koe ki tonga ko tae mahino ka nau tolu he koe fua koe whanua nai a whio I tōtu ko uraki heke ke lava e tonga a ko e tare niki maalunga koe ne kakai tonga na e a whio e ia ko mai e whon ai kakai tonga a ko I muri ka fua mai koe ta fu tunga I a kau tu I tonga ka paa mai mo fua mai ki lu ka koe whakaamu ke whafoki mai fua whanua ke whanua ha mea ke tau eke totonia ki he oa te whanau muri o nau poto I ratu ke ape nau tamai mo nau kui ka nau whio ki tonga o no whai aha taha pe ta ua fulu koe ka nau no whai for the rest of their life ko ha mea ke tau eke paanga mo passport ke ki nau tau koe nau ilo pe koe tama koe ni o koe tama tonga tahi ne tonga I Amerika ha o pe mo passport Amerika pe koe passport Australia mo nusila aru ki tonga pe koe no whai taha pe koe tae wanoa koe pe a koe hano inga koe whoki mai ke ape tamai mo kui mo whai ai koe hinga ia koe ai koe lapa ne koe tua matonga koe hae kātongi koe kere o whanua whakafoki mai kere o whanua ki tonga ka puke ka haka iaha kau siu o whakatanga I hafo pepe pe mama koe lao ka Islandi puna baka puna whaheka mai ki nau tolu whafoki mai ki nau tolu Islandi
pe ko me na hako ya fu ka ka Ethiopia hako ya o ta be ko hako ya ka Solomon tu Solomon ko ko alo e fu ka puna me Israel uta mai ka Afrika ko ka si o mai na tol o mai o nofo Israel ka tau si o ke whakaukau ke mama ko Israel o mahino ka nau tol e nau mission i he mama ni ko ko whakamama i mo o mai e mo ni ki mama ko si ya ko mea ka tau tolu ko mea ka tau pe mo tau tolu a mea ko e tonga na ho ka tau ko e kau tonga na o mai lo tu ke Pasifiki na na whakamama i a fisi mo Hamoa pa tau wai tau kau ngā whamisnare ki New Guinea ko e kakai tonga na kau wai wang tolo na tumitani me tolo na alu ki New Guinea o ngā whamisnare ai ko tonga ko ki Israel ne Pasifiki na tau whakamama o mai e mama ki Pasifiki ka koe ngā mea kau tau ke hamea hoko ki tonga hea o kai ke ngata hange tau toa whanga mei pe ka hange tau toa whonu ai o se tani whaka po uri whakalere kau vare koe palo pare matonga o kai koe whaka foi tui family whaka foi tui e tonga ai am tau si o nau poto family ko nau ilo foi mo ni langa nau tolu o me nau toki muni ka koe toko lahi koe kau masi kai tonga whate fito he kau taki ka hange pe ko ulau ka vare mātua e vare whana poto mātua e poto whana pa hange ko tonga ko kau taki ko i tonga si kakai masiva ko unau whakawhalanga nau tolu whakasisi whapulo ki nau tolu pa e ke iano ai ko nui ta tongo unau ta e ta whano e ke mea ta tau te ko hinga whapulo ki nau tolu ko heka pe nau tolu nau kai ki nau tolu ko ke manatui ki motua e motua iano motua niua motua ke o hake nau mo i hatu ma lu mo le reia e ka nau puke pa whakaheka tau whanunga ia ka ki motu ai me iano pe iua u whaheka mai kore anga ke mai o whai tō ala ka mea pe tau whanunga ai ki tau tolu ka nau heka pe ke sea ku nau kai kono mo ni pe whoka tae mahino ia ko ho nau whatongia o ka pau nau mahino ka nau toi o tua mo toma ko tofia ko te whakaukau pe ko ha ai me asi so o tutu ni mai ke o fai ki hok fonua ko ha me de tutu ni ane me o fe ma o ke fai ki he loto ano mo tu ko fai ngata ia ai ka te wongo i fai ngata ia au pito o ka pai ke fai ha me ki ano he fili ko mo na o si lo me ko ke fai ki ano ko e tanu to ka pa train o koe ke te hawhaka popoto ki a. Tau sia ngai api ko nau tū maari, nau pe nau tolu mai nau paanga mo o mai he ngai he mātua koe nau whānau me muri mo ilo. Tanu i nau api alaki fuwhare o no pōn, tū ka. Pai ai four wheel tau try maalu ngai o nere pehe loko pai. Te tāwhea rea. Ka tau sia ke poto. Te tāwhea rea motu ai tawaki. Ka koe ki motu a o masiva ke te pehe ano ko ika sia kakirisi pe ko e pohiva ha mua o maha mea ke toko ni ka ke nofo pehe tāwhea ano. Ka ku lau koe ke poto e tau ngā ia. Ka pāna na e whakaata e tonga e whānau a tonga ke o ngā au e tonga o mai e nau poto. Puhanga e koko ku lau kono mo ni ana ko tau whanau ni ke nau whio na to ko ngā whaingatangi. Na whimana to ke o ki e sia poko pāri ko he gatu ko e more comfortable. Ka kuiai uhinga ke tau puke aki whanau ko e whanua ne ko e whanau ni ko e fua ai whanua. O hange peko kulawe ki ai tae mahino. Nai ki polis me nusil. Alatu ki tonga hanga he kau polisi o tau. O hofi o tau mati. Ko hinga nau sio mana to me heka. Kakai ke nau sio mai na tonu ke pehe ka polisi. Si malo tama ya u ki tonga ko ni ke tunga malunga tari polisi ne onga pe kona pe ha be hey bro ha tau to ke tau fafia malo mo ho a ke tunga ngo ai ko mau ki fo tau ki fo e molu e tama yo alu o na ka ko hinga ko na me he ka ko me na ho ko fa ita pa na fu sio mai fo ke na to ke tama ngari sino ngari mata pala ka ko fuloto to ko me ko tangi na mai tonga mo sua te ta fa na ko na fo mai me hange ko tonga pala bo ki tuki atu
ko fuloto ngati tau hanga mahabe ki ka ko na hinga fa ko na sia tu sino la tama ko fo ngabe na lama ko na ofi to la ava tu prison pa na tai prison no mati na si ka tau sio ki ai ko kona ki family tonga ko ya ke na to fio at na to ki to ka ko me ko lave ki ai to ke mahino pe ke tau taka family ko fa na o murini ko fo hai ko fu ai iPhone wa o ko tau fa na we ni ngari palang ko atamai o palang ka ko fuloto tonga tu ke kan auto lu ko tau tama ko tonga ko me ke mahino ko me ko di ko tau la o fering ya ke mo ke mahino kan auto ko ate tau fa na o ke tan lere ki na auto ko na to ko si o ke afa family o ko fa no ta no ko fu aka ko na to hai ko ki fa re fa family ka mo ve ala ke si ton tama ke tau ai ke falere ton ke tau langa fare ko e fakalahi iPhone family ko ya ko langa ke family ko ya pa ko fu fa na ko ya mo yo me muri mo ilo fakamuri ka ko fu lo tonga ko fakakolo ai family ka to family ko mo malu a family ko ya pa tau fakabukao de ba family ba hoko ko ka pa hoko e fakafo itu Hami ako ke hoko e whaka pule. Ke whakawā mai matapā wa ke o atu ai tuunga tatau pe tau ma o hene ke tofu hia ai tonga kotoa. Lava e motu hau puke iano pe ko fe ia ave ke tuunga oku le lei au pito e tau ke mo ui hange pe i tonga pe ko muri. O hanga ka nauto e tuunga mo ui o maalunga au pito mo ho he tonga o tatau pe ne tuunga mo ui mo e tui mo e kau no pere. Ta aku lava, he lava ia he whakafoi tui. E te lere atu hawloto pao. Lere ata pompongi o tu o whare whakano kōri kate pia. Ei, ko ha mea hoko hini, tala mai he kolo. Ko tau mai whahamiri mei Amerika. Kone ku nau tau mai me New Zealand. O si ai, ko motu a koe na nofo e masiva i tō ngā, a ko e te whanau, a me nau toki muri ko nau foki mai mo koloa poto. Paanga li liu whakafok whape e ki loto wao. Mo ki whare tonga. Tu o fu whare ana pon. O e a kon. O tu e whare kuki lot. O ku te hu loto masan. Hoko mai mo tua heka fu ka o fu fōwi. Lere a fu loto ano. Lere ki lo. Ko lava hoko i e le volo ai whami. Kau kai ke lava ia o toko he levolo e pure anga ko inga o ku hanga he kau taki o whakasisina iPhone nua. Ke oa whakaho. Koe kau ene? He koe whonga pete nau lava kule e ki whonua ko no whakapulo ki nau toke nau whare mo misinform ki nau tore mea koko. Kau hange ko ku lava ki ai whakawāwa iPhone nua ke tale niti moe ofa iPhone nua o whonua tu he. Kai ke lava he atamai kono nau taki koe i tonga. O kunau kui api na nato whapauri pa inward looking pe nato ke nau le rei pe nau. O kau e. Koe kono mo ni. O kau e. Ai la moi, lea mai. O kau e mea koe he. He sai me kata no he whanongo mai kakai. O whanongo mai. Koe isi ue ni e taha. Ke whiange pe koe haha o lau kia ia isi koe ni i he pure anga fo o koe ni hoko mai tai nimi. Ai ko lava te pure anga motu a. Peko ha e tau sio ki ai. Ko anga ko ya. Ko pure anga fo o uen. Hange ka te au kamata pure anga fo o ui o kamata hala. Peko ke tau to sio ange ki ai. E ko lere ni ka lolo ki foi tau e ua ko ni ka hoko mai. Peko fe. Ilo peko ka. O kai peke hau amana klere aki a o ia. Ko lere whakapo uri pe. O pe e ko hinga be o kai ke kawai ake ko a ka venga e kai ke tonu ko mama hake a tonga o ke ilo pe ka pa o ke puke ko atu ko wrong medicine ka ko ko pe ko hara ko atu pe right medicine ku ke mo ko right medicine ki tonga ko o tu mo tonga ko tofia no it's no parts and there is no other way no ko me ko ke ka poto ko ni ko ka
koe kau whakasetane pe. Koe nawa me nā tolo whai, nau whangi whau ke nau tata. Tau sio ane kukuai lau ke ata ke toe marijuana ke tamate ia ke whono. E kai ke nau lava e nā tō control ai kai haa mo e. Ko nā pi mau ke ifi marijuana ai whonua ke nau tangtang tupe hankau hapu ke nau ka apo. You killing the culture in the country. Ka tau sio ko hinga ko whahinga atamai ko nau take ake whonua ko atamai ka kai tae ofa. Whakapo ka kai tae lotu. O nang whakaningari pe o ko o lotu ko o pe o mohe ki whai lotu pa se pa moho wa pe mea tata. Kai ke hu ha mei ofa ia e taha ke whonua. Ma kai ke hau haupu au ke pureanga koe. He kona moni ko hoka pe ngai philosophy. Iu sol pe ko o pe o ko tai met ke kai ia ia ba. Alu au ia kai hoko mai kalasi hoko. Ko inga pe ko kai ko ki ha me ai i whakaukau me loto. Ko ha ka venga, E ko tau sio pe ko kamata me ko ha pureanga te ilo lere set out the policy ai pureanga ko ia. He ke tau ilo lere Australian. Wai o two parties Labour mo Liberal, Pa ko tau sio ko ke palunga ko fonuan o namo set out and now clear policy e pureanga. A fili ka kai o tau fili sio ko ka fa ia o tau sio to sai e ko inga e hiki e tu ngai mo ia e fonua. Ka me ko ia seria. Pa tau sio ko ke ngai fonua ko ni wa pe tai mo hiki. Ko me tau mo me lata he ni e ko inga ko te mo kalati mo oni ya mo poto mo. Ka tau sio ko tau puna baka puna me lere e maa mo ilo mo poto. Ko tau patu pe i fo patu haulu ke akuaka. Tau whakaperepe lai pe mo nana mo mea. Ka ko hinga tau ke o pe tau fonua ko tau whinga ke o atu ai tunga totonu mo fonga whakalere totonu mo poto toto. O kai ke ha whai to o ia ki tonga e lango ia. Ko whai ko right medicine ko hange ko mautoru ko toke ta. Pa ko mawange ko whai to hala e mamahaki pe mahaki. E hange pe ko tonga. Ko whai to ko ke whai to ake whonua ko o tua mo tonga kofia. Ke ne whakawhotu ngahi fo me he taki o au fuki lalo. Ai ulunganga e pureanga mo mea ke whai he pureanga. E whakawhotu ngā mahe o tua mo tonga kofia. Non. Pa ko mea ko mea ke pureanga ko ni o ke ha manaki kia. Ko hoko pe mea tata. Ba Ka ko whakaamu. to whakalahiange ai longo a. Ka te tau whatonga e tai nimi. Especially now because of the social media. Mea pe e hoko he, what happened now, o iloi ma money straight away because of the social media. Nakaka tau social media e taimi koe. But hoko pe ki ima kuku i tonga, pe ngata pe ai. Kai au mai ka tau tolu koe ki muri. Ko tai nimi, tau sian ke hau kona pureanga fo ou, ka te au. Nau pe heni hau pureanga fo ou, o restructure, o whaka fo ou, veteke umea motu aka, whai fotutu fo ou o mai ke tau sio ki ai, pe e approve e kakai pe ikai. E kai na hau pena tolu, o lere pe whakatawa aki, pa o ku lahi ta e whakawhie maari e, tau tatu ke public, Ko ka tau tolu. Pa ku... Ko ia kono moni fe ko ke ha whakaukau ia. Ko ke ha ka veinga ke tataki aki ai policy e whonua. O ko ke ha ka veinga ke whakalere aki whonua. Ko kakai tatau pena na nau whakalere pure anga. Ko ke he pe ko foi ulu ke he o vai foi ulu e tahao. Ka ko fusi no tatau. Ko fetongi pe foi ulu. Ko shift pe be he. Ko kakai tatau pe biloto pe whakaukau mo me tatau pe. O mai foi ulu fo ha. Fusi no tatau pe. Ko culture is still the same. Koe kakai ka ko ne lot of wharearea. Mai nau mea o lava whai. E kai ke alau ki nau toria i Australia ni puko Amerika. Ai whai ngā whai hala mo e mea o nau whai o ku lava peo alu ki wharearea i tonga. Ka tau si o rewa koe whai ngā kakai mo e whai ngā ulunganga o COVID. Ko atu pe hoko te pe mea tatau mo ka takai mo COVID. Ka ko whainga koe nau i tonga awia o wala tu pe o ai ki polokarama ke o tua motongo o tofia. Ka koe palapare mahu koe media ai o control pe ai tohosi.
Paku ata totong gi pol kama ave na to ke feitu ko ke fe fanonga o mo he kaka ia malo paku hika ko toki no fo no fe o fakau kau to kala nge taha tala tala o de tala mai benefito pau pehe o si pe nga dala nge to ta ko e fala ite o matala noa ko tu ko message ia me o tua ke alo o alo be a hono ai telefoni Koya. I was watching something else, and all of a sudden, okay, come up. But it is the same as me. I'm not too familiar with this. But hang about me if we meet and all of a sudden you're on the screen. Koya ko fluk apenia o ma ko he ta face. But it's good. We talk and everyone's listening. Everyone is listening. Iyo, bakano mo ni it will impact. It will. Kako hinga pe ko tantano ko to different generation. Ke mahino ke kakai na e me na tausi o ai, Ke kakai na offer au pito he for. Turn it off. Mo kakai na na habit no He ko mana tu ya ko tu lahi ke ilo pe ko me ke hapai. Kako kui ko ko mauto ria na mau takai holo mauto I tahi hage ko tu fine lahi ko ilo mana saere I kata mana saere I iwa he takai holo nga matua pa na mau time lahi na tu hage na mau wa ko I fangatong na mau I baba mato he tau lahi time lahi pa pe he mauto ria ko kakai baba ki mauto e ka fo nu fa pita baba ke me ko ko saya ka baba I hapa kako fonua fa mama kako kana mau taulah ia pa mau ko feito ko fangatongo e na ko tanga tai fina polisi na lah meni takayo le faki mampu mau ko na mau ilo lah ia pito I baba mau to go mo fasi o si ha pe o si he class 5 ni baba o class 6 mai ki lukalofa The 60s, Karena mak kalau mutua na pe mak kalau mutua pe mak tol ke kakai papa ki mak tol pa mak to ki fo tu he tu pa ke mahino ko kalau mutua fo ke ha ngai tala pe family ke pe fo ke tala mi family pe kamata mutua e mak tol ko ha ko mo mu ko ni ko me hi fo ma lo ke fa pongo tu ba ho ke kamata ko na mu ko fa aga na ha mo no fohaiua ai ko area motu ai mo so saya na mo ko mau tolu so saya na mo pa na me le vai au kamata man tu fo na fa pongi pa ko alo ko tu ka ho o ngo pe mo mu ia he kai ke hao ia ka tu i to ai ko na e malolo ko mo mu I pa ko area motu na tu leo na o si lo pe na to ko alo tu ka ho ko tu ia Ako ko me reva na ko na fika o reva na mo ke abe na mo ki ai alo ko no tu ba ho ke abe ki hapa ako ko mau hako ia na mo na alko ki hapa pa ko ni me to lu ko ha u me he otto ko ni me otto to ani mo ba ko ai ako ko ya ga na mo ki ai pa ko ilo ku la he faki motu I feito I te ya ka I hapa ko familia e motu ko na bo na to la ne fa na ai fa na ko na pia kana ai alo ia ta ha mahalo area motu ko mafi kana ai fo ke lau e familia he ka ge ha ngo la yo ne ua te na no fo ha ki feitu si ha mo to ai ko hinga na ave ia maafi ki fisiko whakahafi ato ia tu poula. He ko maafi sia ka pana tu ki topa tamatau. He ke te toa ia e hao ito. Ai ko whekau rewan na moa alu ko abe maafi ki fis. Ai ko alu ia ko ako nau whanonga pehe tāno ai mātua nau tangi whetangi whanga angkolo. Mo maaf na alu maaf no ki to sisi o na alu tau sia ke mahino ka tau tolu o kia whenga lau maari ke hurua
ihe alo kona tu aho ako ako atu pola mahino kana tolu o kuia is something special about him ako tau si oreva ko fofo ai mai o tu apato ko fia ko fu kolo ai ai fon pa ko lau ko o kuia e fu kolo ala he fonua o la yange he ia to paanga ko nga kolo o stohia ke loto ito ka koe mea penia tau tolu ke whenga whafoki mai ka tau mo ka mo i e whonua ai koe ko buhinga kia ki he o tua matonga kau tofia wholo e whakau kau kia pa te kono mo ni o ku lahi au pita nau whao i toki kia pao alo tufa fia pa asia ka nau lako e maha ko si tafua fia kia e koe ngā hukai ke mahu inga ko ngā loi e whonua ai o tua matonga kau tofia Paku hange kon ko mea kon hoko I tonga ai ngahi lave a whelau waki mo mea ngahi palo pare mang tau sio ki ai ku ai whenga tawhaki koe taha ke to'o I ve tui kono mo ni o gang pai ke ha taha I hao ko whamiri ko toa waile rei ma kovi ko wai ko hinga ke tau whehi ai tau toi whamiri ko whamiri ko ne hako tu pou laki tau sio ke hatu I koe ni ai whahinga nai kovi au ti kana dai ka kai go hinga ke taha tato tamate reputation o tupo ula kun salo te mo tupo fa no tai mina sai nga fu ngawe o te ke tau se tato wa ta o ha ke fon wa tu ma ma ko me ia ke tau mana tu o wa ta historia who we are ka tu ko ha pe ba o lo ha ki tau to ba tau o ha o ba o ane loi ba so ba tau matu ba ko hono hinga pe we don't know who we are o ko ngalo e tonga hono identity o tau malo ia tau ia pa tau fe o fa aki e ko tau tano ape ke me a do ina na mai lo tu lo to palasi ke ne hulu at ke ta ke fonua ke manatu ke ta ke fonua ko tonga ko fonua e o tua na tu ke gila pa ko manatu be ko tu pu ko tu la ke me na tu ki pe ia ko fa kau mo me a lo tu yang ai no foi tu e family fe ofa aqui e ko mantu ai ko mo tu tu pa ke na kai ki ha bahai ngai ke ko hala ka ke me masima le ne ati ka ma pi pa foi mo tu ke lo ya ke haka pe sa pa te ta kolosi fetong I mea I lupul e ko I ko sa pa te ko no pe o ai te ngai family ko te pe ki mea le ke ave ke kau ngapi pata tau pe me kau ngapi o mai na ki mea le ki kai te whai e nim ai ko tonga na ka hoka taha o mau la o ko nā mo kape noa ia he family o guha o e motu a me he mui kolo ta ei ofo nau whanongo mai ia hau foha o na lango kap coffee pa nau hanga ki tai pa ko ia mai ko foha kai ki toi wipi ia ka tau sio na e wha utaha o bita kolo kai ko more ono ohi koe whanau mo I kakai. Ko more ngai tuku whakaholo. Ke tau hoko koe kakai. Ka koe taini mi whokia, o kono moni o lahi ngahi lotu ke he ka tono pe ke nau kālo aki pe mea tatau pe ko si suta o tahape. Ka ua te o maha to I potoke. Pa kai ke totoni ke te whananana e tau whainga ungang he whamiri mo tolo. Ka koe ni au ku hange ko wai whalablan whakasiasia tai ni. Pea kono mo ni, e tai ni mi au ku hange ni au ku hek whanongo aku ia. O ku whai pe lotu e pa tuke lotu e pa hapo mai koe kakai o ku malo hange patoa o ngoi koe hek whahai whakapolitikare. Pe ko patoa au ke ta whake tu I pe hea. Ai ko o te ki ai ke mahina ku o more mo lotu mo ni he tonga. Ku hoko ai whakapolitikare tai ni koe lotu o ni hanga wahe ki tau ka kai ke ilo he tonga koe tau identity pe koe tau mea koho tau loto mo e tau koloa ai o tua mo tonga koho tofia o ku tafe mi ai e tau lotu ai whakasino mai e whainga lotu mo e whainga tui ko tau whai
Mo fai nga ulunga ko tau fai ko ho tau loto family. Mo tau kolo mo tau ki he kakai ko tau pe tau se tau laki mo ia. Ai ka oku ne hai e tonga ki hoko tonga ko foi family. Ai ko na tau si ko he tau tupu ake. Na ho I family pe tonga ki tonga. Kana ilo I pe we fu au kai ki la ke tau tamata ko ki tai ni. He nau fa e ki anga ke ka night club owner. Ha mo haya ta mai tonga ki he security. But pe mai ta mai. Ko inga be ko ka tonga there is something in them. They stick together and they went to fight, they fight together. Pa ko no mo ni be fo ki ya. Na o kai be fa nga loto tonga ki o na proud ak na who they are. He ko tau tol be ta mai ka re pa no ni o na una patang of now talang of work security he ko na ko kami au tau o pe here because we are special people na tu tau to kila ki konga ko tau have a small claims pa tau whakaata tu ki ai ko fu ko lo ai ko na fa o he loto I tonga ko to ke tau o I he ko o I pe fenga o ko ia ha te mafana pa me mo tonga e fu tonga Tong ai tonga ka hok ni ko tau loto ke te tau mate tau wi tong ke. Ko fai nga ngo fai di fia. Ka ko fai nga ngo fra o tua e ave ko ke fei tu to tonu. O kai ke te ha me e ta lava e ka kai to. Ka tau lang ha tau ki fonwa e te fo ke tonga ai e fra ngo ma fisi mo ha mo ka tau. Ka ko ni ko te ko fo I me pe tau to kai ke ngata no ta tau to ke aga pu. Ko mato he tau tu pake ko tau tau na fa ata ko ni ko ha ka lalo to na ta tau to ba ya ka pu he ko ta mo dia pi ka ko tau alu ke right to the bottom iya ko fe ia to ko no winga pe ko more ho tau identity to nga hui ko mo ni ko ai ta ko sai ka ta no ave ni ke fa manatu ke to nga hey o guia e ta fu koloa o ku fuoloa e tau tano. Tau fuoloa he kere ho tau tua, po tau fuo lere holo he pere pela. Whakfoki mai whaunga e whonua, mea koe na ka venga ke whonua ke tau fusi whakataha koe whami. He koe tangotu pea si isu ho tau loto whare. O waha taha e toi whiela. Ai tu iene universi. O koe o mune pure e mea kotoa, e koloa kotoa, e paanga kotoa, a iwi kotoa, o koe ke taha whonua e mālohi angia. Koe mahina pe ke tō ngā hui a. Ku tā tangutu whakataha, ku tuwa e tā ke, mo e tā tau lau, ku hange ha ke whakawhami, ai tau toko si, ka tau to ke whoke, ka toko si pat ka tau ke, ako tau loto whakatonga, koe tau pe ke tau au. Ko hai o lawe a tau eke kia. Koe si whamiri ko masiva. Koe mea kai kau taki te don't care. Nau kairere pe ki nau tolu, heka holo he ngai fu 4-wheel drive, puke, alu ki New Zealand mo Australia. Koe ke ni au whai behe le volo koe ne kau masiva. Ka kai kou whakapo uri. Pa koe na koe mea ke eka nau tolu. Ko hai mea ku outcome ho mo ke mo tau lau. Nothing. Mo ke nofo masiva I pehe loto ano, mo ke nofo masiva I pehe pere pela. Ko hai o ku heka holo koe o alo puke pa mai ki New Zealand pa mai ki Morini, pa tau siatu ko na ngai family mo na tolpe o well off, ko kau taki pe, pa ko tau mo ape kau taki pe he fokia ta mahino, ko whakapulo I pe kau masima mo ai pe hame ke nau ke ai, ke nau no fo pe he pere pela mo support ai pe lifestyle, kai lolo tonga ia, o kulava e motua ko ni ko he loto ano, o ange whainga maare ke ne whanau o poto tatau ko tau tolu o ki puri o tau nofa te ngasu palasi o tau puke o ave tau tolu e ngasu best in the world ka whia maa hua kau he tua po maa fish pa I peo maa hua kau ai ko whakaamu whanongo mai ai toko la ke nau whakau kau ki ai ko mou ke ko ki kalasi pe koe na ko kau pato ai ko pare mia pe mono family mo kau whareare au na tu mari. Ko mo tolu, ko mo tango tu pehe loto ano, mo masima, mo takai, mo ke, mo mea ka mea tatau.
o se te tau mo fo pe me ta tau mo no fo pe lo to pele pele ai ga ko palo pare mai la mo ia mo ka fano mai o ku whakapulo i ki mauto ko to la he kakai ia ko na mahi no kana to o sia o mi na to ki buri tawa ta to he ka ki to nga ko langa fo noa o ko langa kureanga ko langa ngai family fa fo tu pa te sia ke ka nga pi e masiva na ke te pe ano mo fa si kakai ko na pe he kureanga na fa fa la ki kureanga ke whakapulo i pe na to na to lo fi ki na to ki fa re ati ke hoko to ai va ai longo mo whakafafa i mo ke mo ai ko am ke fona mo to whakaukau ko ta lea mo ta lau mo mea it won't make any difference in life ko mea ke eka ko sio ko whana mo whana o wasa te tau lau ko hiki ho mo ui e karasi ka taki ko ni ka tuunga o maalunga ko e ku wahenga o maalunga ko ya ko whana o le rea o ku abe whanau o ako i muri hange ko nau tolu o ku wau ke pa abe au ki muri ko mea he futa e tongo fulu mai whangu fulu ko hoko ko he whanua e ko taimi whakapouri ka rene whanua mea pango ko taimi ene una whakasisi nai si kakai masiva taha o fie maa taha ke whai ai di ai toko lahi ko kakai tonga ai ko kono mo ni be foki ke ilo pe mahalo ke Facebook ko te fara be de fanonga ke tau la hala ko mau ilo nge mau tolo pa tau ka ave pe foki le volo tau ke tau ka pe ko tau ka pe tau ko hinga ko ka poto ia ko tau faka mu ko o tua mo tonga ko to fia ko faka lau mari ko ave ko ye le volo lau mari ko faka malu ngata ko guai level ho ki la ko level whakakam ko intellect mau ilo ke anga ko lau ko fotutu ai o guai level ho ko emotion a ko guai ongo ko ofa pa ko lowest level of fire tau kape a fu sin no ko ni ko wo mo pe ko fi ai ko sin no se ki o mai me aka ya ke tai ni me kai te tai fi no motua tu ai ba haka tau kape ka ko level o ko abe ko he ka kai ko to la ai tala noa ki level ko ko hinga fa ngo fuange tau ka pe mo ya ko hinga ko ke ha me ha na u ko ha fa ka le ke fa hala ko tau be he level ko tau ka pe tau fa ka pe de pela a ko tau fa mu ya ki he anga ko ai le ko po wi ke o sa ta tai ko hi ke mo ya tonga mo tu ka nei ano ka tu ma no fo ko uhala hi ma tu pe o ki api o ka swimming pool pe o sia pe a ho pa sio o ko fare ma ki tonga ku sai au pit o ku lava ngai ta fa ma fu hen ai standing ngai me o fa ngo fu ke mo u ye to la pa lava ta la sis ka u si ka kai ko la he mate to ma si lang o ia e nau ia i koe he tau koe nau whiri ai. Nā ki whewhine u tau whango fulu tupu pe o ku ata mai le rei nā i si tātare pe i api o mate. Ko hiko kai ki aha dialysis machine. My God. Nā tau si ke whakawha. Ka koe lau ia o koe mea whaingata. Koe whaingata ape whaku koe hinga koe kau whare o take whanua. Mea koe toa pe e whaingata ka nau to. O koe ke nau lo, tang mutua ta muri ni, ko fone kau toke ta poto he, kau ke kau ne si poto. Moi kakai, moi paang, koe tau pehe pe, tonga, mo ngā ulu mai ke aha tau dialysis machine, mo whakamo ui e si kakai koe. Lava lere he kakai o muri ni o whai e mea, koe provide expertise, moi paanga, moi mea whai ake. Ka kona mo ani whakai koe nau policy, koe hai e whanua, ta ofe kakai o muri, he kohinga koe kakai muri via ta pike spread. He kohinga hu ta oate whakaukau, tau ke tau tolu heni o sio matala nge whakaukau. O tau sio ke best possibilities, moi opportunities. Ko tō ngai a kohinga koe ki whanua sisi i whaasi. O kai ke nau tau sio na toka whaunga, nau sio pe na toka mea o sisi o tau masiva. A koe mea pe te whai hau ia koe malu i peho tūnga, malu i moe pānga,
mo feitu go tafe mai go feitu tafe mea ka anga ko ai ka whakapulong e toko la ki tau nofo pe o whawhanga ai ka mea pia hoko i tonga ko hange pe hau ki whama whakapulu ko atota tau mai ka ko whakapulu pe weke hana whakapukau poto nau ai ko tau kau pe na to o so taimi alwa hai tamafo whai ate tau kau whai ai pe ai si nofo i masi mai toko la ai ka ku pe kwa hato e whakakau ke si o mai. Hato e mea, o sayang, lango ia, ka ko whakakau pe ki te hawhai tō ke whonua. Ko whakakau pe koe o tua mo tonga. E kai o tata. O kwai pe whok mai mea ta. Io, E kai o tata la noa ki he ngai pare mo tau whehanga ngai muia. O ko wha aki i taime ni i o ko ki kai ke upehe ke Facebook, a little bit active in Facebook. Fai whakaanga la. Whakaanga he mea koe ni. Ngani moni pe, tau nofo o fai whakamau, e tau nofo he ni. O tala ku halai, ka tau nofo whakawhahai. O tala ku whahai tonu, whahai unga. Ka te au mu whakaukau, ka pati te nofo pei loto, or do your own judgment. In the middle, not to take sides. Usio ke me konu hoko, o sia te patoa, patau pehe. Hoko mai puri anga koe ni, na ko tau, te na hanga awe tau ki hatu unga, peko le volo, which is a little bit higher than before. What happened now is, I think what happened is they are dragging us down. Instead of taking us up, they are dragging us down. Tau no whai o whakaanga. Pako mene taha ko hange ko ngahi. Ko ongo mai na whanongo he social media. Ko taha puni a pāka. Ke oa te whai kia ha. Nengo pe ko whē whahai u te kau ki ai. Ka koutu iau, o kau ia he tuku uni o kaisai. Pa ku whanongo te hao e o ngongo taha, o re ohi he kausotia pāka. Ko whainga mea pehe tau sio kia, ka pau ko awe ai sotia o nau involve whainga case pehe. Ko mea koe ka pana e hoko hata mate i pāka. Pe awe re mai polisi, mo sotia o nau re ohi a pāka, ko uhi ke evidence ko kui loto ke ua toi wei. Ka rewa ke toki osi e whakatotolo, ka toki whakaawa pāka. Ka pau ko hata punia ko uhi ko ha, it's under investigation. Ko uhi ko shortfall he paanga mo ha. Ma pea pāka ia. Kai whai whakatotolo, ko whakatotolo it's involved i he kakai, o nau i he loto pure anga, mo kakai ko nau osi pe pure anga. Tuku pea pāka ke awa. Ka mai whanki whakaanga peka ko hio atu. O kai ke te pou ka whahai. Whataimi ni mau wha mi lahage te pou ke patoa. I he taimi koe e te ilo na e mea. Na kaunga le rei ka tau tolu. It's for our benefit. Ka koe hao mai koe he tai nini ko hoko mai mea tau pehe ko hao ai whahai koe tau pehe sai. Te nau awe tau tau ka le volo uto e maalua. Ma no. That's not what happened. What happened now is na hana to push tau tau ki laro. Ka koe hange ko whakatala noa mai. O mahu inga au pito ke tau sio e public. Ke ha view o kune nofo i loto o judge. Pe mo onia ngeia o te tau ko kau ke fai ko me ko kau ke fai no pe kita i loto o fai whaka mau ai pe sio ai pe kakaia na hanga na to judge o ta ko tamai lu ha mo formula ia te tau ngari improve ai o sai au pito ka ko ia patoe o sai o ta po ta no o sai there are a lot of people o te sio me au now they are watching E kai o moni abe ko lau. Hange pe ko lau. Kapau te tau te ola ta mo fa ko he na pe ma hata na uilo he na wiki atu. Ko fa be fo ke ka ma ki me tonga ma ta no. Ma pe ma na autoria. To be ke form ha party ko be ha o kai ka party ko ha be ko kai la he me iPhone wa. Iya.
Koe koloa, koe otua matonga kong tofia, koe ka mea. It's for everyone. It's for everyone. O koe ka koloa lango ia. O koe ka koloa hatokota. Koe koloa ai fonua. Ai tonga kotoa. Ai koe oku ikai hange ko lau. O koe ki whakawhaha ia. O whaha i pe mo tonga kotoa. O whamiri mo tonga kotoa. O ku kau mo tonga kotoa. O koe ke nofo i tia o whihia ka tonga. Koe o tua mo tonga ko hoku tofi aka tau whaka kau de reiki ai. Koe whakapipiki mai pe o tua ki he tonga. O ku taha, o ku te siatu he motu a koe. Nengo te whihia ai, ka koe uhi o te ilo mia i mise ai o tua. O iau. Ko te alu koe te whakaukau o sio kono mata e ne whihia mai ka ki tau take e tau. Ka koe alu koe whakaukau sio kono loto. O te sio ki tau koe i mise o tua. Ko te wirifia rewa ke te kape atu ke motu ko ia. Koe hano hinga. Koe ki motu koe tako toko ua pe. Te ofa pe ki ai. Te whenga ke o te whakamama. O koe whakakau ia o tua motonga. O ku kau mea ia mo tonga kotoa. O ofa ke tonga kotoa. O ku whamiri mo tonga kotoa. O koe ke hatonga ia. Koe tau mua e o tua mo tonga kotoa koe ha i e tonga kotoa ke whare o tonga. Ai tangata whiwhine whakaleiti po koe konga ko ngā ua po koe hatahape. Ha i e toko taha kotoa ke whare o tonga. Koe tonga. O koe ke whakalamnano ai o tua mo tonga kotoa. Koe o tua mo tonga uto. Koe koloa ai whanua ue ka koloa a ofo toko tahape. Ka ki he whakaukau. Koe uhi koe mea koe ko sio kia whakamasiwa u hoke whanua. Moe tau lau. Koe tau lau koe nia koe ke koe tau lau e kau pārangi o se ange koe whakaukau o ku maalunga. He ngunau ateki mai mo vilohi furi. Panau pe io mo on. Koe tau lau e tonga o se ange ta woka weu ta ita pa ta fu. Ta fu pa oska pa mo ta whakapelepela pa ta toi woka weu pe ta kona o ta cake. Whenga ke ta mohe koe ta mohe ta loto ita. He ko inga koe mo oni o te ki ta o sia tau. Koe o tua mo tonga ka ta whakaukau pe ki ai o ka kato ai mo oni, ka kato ai mea kotoa o whakawhotunga mai ai mea ke te whai he pure ama. Mo mea ke whahe kau taki. Kau kai ke nau whai. O kai ke kau ia ka taha, o kai ke whakawhaha, o ku kau ki he tonga kotoa. Koe whakaukau pe ne hai ki tau tonga. Ai koe mea ia koe ko whengai ke o kai ke toi ha whakaukau ke ne hai e tonga. Ka koe o tua mo tonga ko hoku tawhia. Tene hai ai toko taha kotoa ke whare o tonga. Pa koe whakatutu koe ke hoanga o whakaukau koe ki he o tua mo tonga ko hoku tawhia ke whonu. Ko kotonga, o kai koe whonua e tui, koe whatongi e tui, koe puke kere mo malu e kere ai whonua. Ma ai kakai tonga. O ka pau o koe tu ia ka kai ke hau kakai. Koe pe ke ui ai pe koe tu. Koe mahau inga pe tu i o ka pau ia ha kakai. Koe hai mea mahau inga o kai koe tu i koe kakai tonga. Ai koe tu i koe head of state. Koe ne malui ai whonua, koe no whatongia koe no malui ai whonua mai kere o tonga maae tonga, eri tonga. Ai koe uhinga e tui. Koe no pere, koe puke koloa ai kolo, ma ai kolo. O koe uhinga e mele au ia whakatau e kolo, ma ai stisi ai, ka di ake kakai e kolo. Ai ku tau si o poke a hatu. Koe whonga hawa ia. Whakawhoki mai ai kere ia ai kolo. He koe to'o pe kakai o koe ki toi ha aanga e no pere. Koe aanga pe no pere ka pau ia hano kakai. Ai koe pehe no pere ia koe ia mahu ngā. Ka koe loi. Ka nofu. Ka mau te me ilo mea koe ia nofu whakatala o loto kia mkuna. O koe ia mahu ngā koe kakai o i kolo. O hange bea koe ea ki he kere ai whanua. O kai koe ea koe kere ai ea. O whakalao ea. Ka koe uhi ngā koe ne puke kere ma ai whamirika koe koe ngā koe ala whakatau si. Koe palo ma ai tau whotutu koe ia kua paanga i kere. Ha ue ea ia whakatau i kere kasi tangi ate whamiri me hala ku hoko hea honi lango ia. Koe mea whakamamaku ia koe ngā koe kau.
ko minista fonua mo me na whakaata me ko ke whai. Ke ka pau te na whakalau loto ke whotutu e whonua. O tui me mahana ke mo iha ko mo whetu, na ke ilo e mea ko ia. Ai no whakataha ai whamiri, ko angkolo, ko whewhine mono whamiri. Ko hao hataha mei moto. Hao pe ko aho ki motu I wharehe. Ko ape ne whamiri. Alu haata mei baba. Hao pe ko aho ki turiki he. Na kai ke hatonga na he I hala. He ko inga na koe tau whakatutu na he ko te ata ki kolo no whakataha, tangutu whakataha mai pe whamiri. Ko haa no hinga, ko no hinga ko tau iwi ia mo tau mālohi o ku I he tau whakataha. Ko tau mo vete pe au tau sio he au ni, mo vete whonua. Ai koe whakatutu e o tua mo tonga hutowhia, koe tonga ko toa ki he whare o tonga. O kui kai koe e a pe, pa koe kapa koe leiti koe tae a koe. O ku koe tonga o kai ke ilo pa ko haho preference mo ho kala I loto whare koe I tonga. Koe mea ia koe ko hinga ki ai, o kai ke whakawhahai ai o tua mo tonga ko hutowhia. Koe no hinga o hai tau tolu. Ka tau whakaukau pike. Koe tau whakaukau pike koe tau hai mai ki tau tolu ke he whare o tonga. Koe kakai tau tolu ai o tua. Koe tau whahewahe tau koloa whaka o tua. Ko haa no whaunga. O ofa pe e ki a si su o kei whakalamlam ne ofa o tua. Ofa na tau ke lahi si whewhine mo tangai. Ka koe tau si o koe he meanga e ofa mo I whahewahe tonga ia. Ofa pe tau tohe toko taha ko ea, paka mate pe mātua laku kātou I hapa. Heka mai lewa ea ia whakatau ea. O tau sea toke whonga hala ia, o kai koe whakatutu tonu. Kata, pa I he tawha ako tau, tau sea mai hala au pito. Pako haho whakaukau ki ai lako ia, ka koutui lahi koe mea ia. Aku maari e whoke tau e ta whipo tala noa aki he kousia he whoku o kulahi kau mamata mai. Pea kua o mai moe, kousia he whau moe whukau pālangi ia, o mau ngā aue, na ngā aue whakataha mo nau kau mo na to he, they are watching. O si ni te nau tohi mai, o tala mai, what the hell you were talking about in Tonga? That's it. Look, think what we are talking about, and this is. I think it's a good idea that you come out to the social media and explain your philosophy, you know, your own philosophy. O whilawe mo tawanga tau nofo. He kula he whehe aki he tai nimi, Ka pau te ke hau mo koe moha. Something new. I mean, and people will listen. People will listen. Ka koe mea whakawhiawhia e ta whinga halo pe koe he, wa inga halo he mea o wale pe ku tatara noa. Ora kuruka tatara noa. E koe ku, o se wha le po he mea, he alu ai sister, o wha nau cruise, pa whaka o tohi atu ki ai. O request friend mai, to request friend mai moia ko pe. Na tau friend follow but was something happened. Follow ai tau ta fetu taki. Ka ko maha sum up tatala noa ka tatala noa private ke ko lo tonga fai ki whenga ke fo ke au ki tonga ti sema. I he kismasi. Ka ku tipenia pe. And it's one of the things that I'll tell my friends, my Palangi friends on a Facebook is that you are my doctor. You are one of the people that keep me alive. Koe ni ke maha ku clearance me toke taha ku tohi. Yo alu ti sema. Kilo ika langoia fai koe mea koe ia whatever you want in life. Yes, ko mea ko fai ai ko te tamate ka to. Te tamate toke taha ka te au. Tama ia. Why do you want to go to Tonga every time? You were there in last June. You are going Christmas. Why do you want go down? Because I've been told this is the only time that I can travel. Because shut down kidney, which is I've got a kidney failure, and that's it. You will never
be able to go again. Koi. Ka kau tang. O whenga pe nei. Koi he huka Iyo. koi ke misin. Iyo. He ku arenia. Nei toki detect fuga he mahina ki mo ti sema. Ki he liver cancer. Panau hanga na to wifi nga me mahau na nga ko taste o fana ipe fai to o me he groin o target pe a liver. Pe ku fai me ko ya ke fa ngo ni. Pe o fare pe ko ala to fa o si o CV. O tama he renal specialist ko me ani as ke puri. Ka ko me ko se pa te ala to ku muita me puri ya. Ko pe hanga ke to está. I think it's a miracle. Maya, do you believe in miracles? I do. I believe in miracles. Pero tama iya. O na fa hanga my screen tama iso ki he. Kung tayo ko puri ay leave a scar. There must be a scar there, a scar tissue. Kapag kita asa me ay. And that's why I think it's a miracle. Pag kay fa ngo ete to alu ki mo apa alu kitonga. O to CV pe to foki mai pe puri ai pe. Ka koe to ke tae koe. Koia. E kai koe sai foki e fonuani. Iyo. Nan tama e ka te au. Koe sai foki e tau no fo ini. Uraki me koe hoko koe ne nau to o koe hoko maa when they remove my right lung. They told me I've got 12 months to live. Siya ko siya ni tao ni man me ai. I'm still here. Pero me ako ni hoko liva hai tao ko si in October. Now I think you got 6 more months to live. And what happened? I'm still here. Wah ilo tu wow nga. Iyo ko me fuki ke mahino ka koe. Te tau mate ka to pero we will die some point. We will. Ka koe mo ui ko to ta ke ko me ape ka to ke ta ia. Ko tala te me mau ilo me ko mau ilo te mau ta ka koe life ki he time lolo e te mo ui mo me ko me apia o tua. Hage ko me ko na tatala noa. Ka ta ia ko mantu ia ka e mata tatala noa. Ko na e fine mo tua na ilo na e talange ka to ke ta ko me amoni ko fe fine mo ne kan ko kansa e tanga fanau e ka fine. Pa ko smo fere. O si ai scan ni mo mea patanga pe ko kai ki to la ma to fa ha ha e fin mo to ko al pe ko pe ko tari ke mate o si ate mahina ono ke mo i re pe fin mo to o si ate ta ke mo pa ta ha wa ke mo ke ta to scan ko scan ngo ke ha me ai ange ko ha loi ko se ange ke ka scan ki mo pe ko misdiagnose pe ko scan ko he o se ta it's a miracle. It is. O kai ke piri ni hai ka oncologist ka specialist. Tama ito kita. Kapau. Tama ko fifi de ke he ni. It is true. It is. Ka ko miracle pe kapau ke tu yo tu. Iyo. Ko kapau ke tu yo tu. Miracle is a normal occurrence. Yeah, it occurs. It occurs. O hange pe ko la si tu. Ko nga na ma si su kapau le mau e tui ko pehando pe ke mo nga ko puna. Ko ma tu tatala noa. Ko tau si no ko tang tu pe si su o se si atu pe ka ko mo tata no. E tatala noa ko guar ko no. Ko ka ko tau pe o ke ta. O aru kapau tau believe. Aru fai ko chemo. I went through chemotherapy for about 3 months. But I think they discussed my case before, weeks before. But oncology, what happened is I want to see the patient. He wants to see me. And then we walked in. And he came out and called my name, Langoya Makinetti. And I stood up and walked. And he said to me, are you Langoya? I said, yeah, I am. And he said, you know what? We discussed your case last week, and I thought you'll be in a wheelchair, dying. And I said to him, as a joke, I said to him, I think it's all in the heart. It's all in the mind. And when we sat down, he said to me, you know what? That's what happened to everyone that have cancer. When cancer is detected, they go home
and ready to die. You know, but we have to believe something like the way I did, and you'll be cured. And that's what happened. I walk in there, and he thought that I'll be in a wheelchair. So it's good to talk to you, doctor. Good to talk to you. Iyo, fufuolo ke alo malo. I'll have a break. Ko tu lahi te fenga ko ngawe me foke to nang hi te fenga ke wa here pa ke maybe time ta tau pe. Iyo. Kapati te ke ilo me time ko me. kapati ke stick pick time once a week, every time. Because when they have a look, when they see you alive, they watch. And then sabi ko, time. O te ke wake out ke lava ke open up ke question makakaha ke lava. Sabi ha Mrs. Hai to ke ha to ke ha Mrs. or wake out. Okay, it's nice to talk to you, doctor. Okay. And have a good day. I will see you one day. Thank you. Bye. Okay. Bye.